narsadan saqlanış üçün, yaxşılıkka çakırış üçün, jamanlıktan kaytarış üçün Kur'an-ı Kerim'de emne üçün Allah Teala bizi jaratkanın, emne üçün yaşoo berip atkanın, emne üçün densoluk ırıskı bergenin maksatın gelen aytıp koygan. Allah'a çeksiz şükürler. Bugün dünake stadionda barımızın yüreğimizde Allah bir kılıp Allah topladı. Allah Teala toplasa bizim yüreğimizde hiç kim toplay almak emez. Yaratkan Allah Subhanahu ve Teala'nın nimeti bu. Yüreklerimizin bir olganı bu Allah'ın bergen belegi. Allah Subhanahu ve Teala'nın bergen sizlerge bizlerge sıylığı. Andıktan yaratkan Allah Teala'nın sözünü ukkanga geldik. Peygamberimizin sözünü ukkanga geldik. Kur'an hadisin sözünü ukup, nurları menen nurlanıp, yaşoğumuzda bağıt alıp, yaratkan Allah'a süyümüz artıp, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a süyümüz artıp, dünyada dağı baktılı olaylı, kabırda dağı baktılı olaylı, ahirette dağı baktılı olaylı. Buna oşun üçün gelip oturağımız. Nahl suresinde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde mınday degen: "Man amila salihan min zekarin ev unta ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyiba ve lenecziyennehum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Her bir adam baktılı olgandı kalay. Badışa dağı, kul dağı, erkek dağı, ayal dağı. Hiç kim baktısız olgandı kalabay. Bir o Kur'an'da Allah Teala mınday dedi o: kim yaxşı amallarını kılsa, erkek olsun, ayal olsun, imanlı olsun, imanı menen eğer de yaxşı amaldı kılsa, biz ağa baktılı yaşonu veririz dedi. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Biz ağa en taza yaşo veririz, en pakiza yaşo veririz, en baktılı yaşo veririz. Hayatan tayyibanı Allah vada verir vatan. Yaşonu verücü dağı özü, yaşonu ondoçu dağı, buzucu dağı özü. Bırak Allah Teala yaşoğumuzda kaçan ondoy. Yaşoğumuzun oğulusu akşam menen, altın menen, nerseler boyunlar menen emez. Yaşoğumuzun oğlu eki nersene aytıp koydu. İman menen oğuladı gelmiz. İmandı yaşlar, imandı kariyalar, imandı eneler, imandı aksakallar, imandı sodagerler, imandı dikancılar, imandı sportsmenler, imandı kayneneler, imandı gelinler, imandı gülavallar, imandı koşunalar, imandı vraçlar, imandı kosmonavtlar, imandı sodagerler. Buna oşundan bizim yaşoğumuzun olan. Tuğan bizden yaşoğumuzun bağlılığı, sırtkı, kanday giyinip almaydı, kanday üy salıp almaydı, kanday maşine aydabaydı. Ağa karavay, içki dünyonu karay. Altından jasalgan piyalaga, altından piyalaga, eğer de bir kanalizasyonun susun koyup koysa, jönü plasmastan bolgonga taza su koyup koysa, kaysınısını içes. Altından hiç kim karavaydan içmeyin. Adam balası. İçki dünyayı kurdumuştu Allah Teala'nın içki dünyayı karay. Kançalık iman var, kança adamgerçilik var, kançalık gülöden saklanma var, kançalık boğurgerlik var. Buna kettoğanlar bağlılıkları ayakta jatar. Yaratkan Allah Subhanahu ve Teala aytıp koydu. Buna uşu iki nerseni. Ya imanınızı toluktanız, imanınızı bekemdeniz. İkincisi amalınızı ondağınız. Söylegen sözünüzü ondağınız. Göz karışınızı ondağınız. Niyetinizi ondağınız. Gümönünüzü ondağınız. Mebilenizi ondağınız. Ukkansı ondağınız. Baskanınızı ondağınız. Karmağanınızı ondağınız. Ceheninizi ondağınız. Kıskası aytkanda adam balası denesinden çıkan amalı olmasa buna Allah Teala vada verip atar. Biz alarga sözsüz en taza yaşo veririz dedi. Hayatan tayyiba dep koyar. Pakiza yaşo, günahlardan taza yaşo, kıcalat kaygıdan taza yaşo. İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh aytkan, bu hayatın tayyiba degeni alımlar, sahabalar, tabiinler aytkanı 5 ödegen, 5 türlü aytsak bolat deyip. Birinciden baktılı yaşo verem degeni. İkinciden adal yaşo, adal ırıskı verem degeni. Üçüncüsü kaniyetli yaşo verem degeni. Dördüncüsü jakşı amaldı kılganda bu rahattan atırgan yaşo verem degeni. Beşincisi hayatın tayyiba degeni beyiş verem degeni. Buna kettoğanlar erkek olsun ayal olsun dedi.
Ulutun aytқан жоқ. Urusun aytқан жоқ. Сұлулығын құдықтығын айтқан жоқ. Байлығын кембағалдығын айтқан жоқ. Қарылығын жаштығын айтқан жоқ. Қайерден аны айтқан жоқ. Жаратқан Алла бардық адамдарды, аламды жаратқан зат. Нені айтады? Екі нәрсе. İmanınızı bekemdеңіз, imanınızı korunuz, imanды жашоону тандаңыз. Екіншісі амалыңызды оңдаңыз. Амалыңызды оңдаңыз. Мына ушу экөөнү оңдай турган болсоңуз, Алла Таала вада берип атат. Фаланухияннаху хаятан тойиба. Бул дүйнөдө каниеттүү жашоо беребиз. Ибн Аббас разияллаху анхумадан айтылган каниеттүү жашоо алгандай Алла Таала берген жашоосуна каниет кылат экен. Берген денсаулығына, берген өмірі, берген бала чақасына, берген ырыскысына, жаратқан Алла Таалаға разы болып, қаниет менен жашайды екен. Қачан бұл иман, амали салих болса. Бұл дүниедегісі, ақиреттегісі için, біз алардыға соғу менен сыйлайбыз дейді. Би ахсани ма кану яъмалун, бұл дүниеде қылған жақсы іштерінен еселетіп тұрып, andan çıraylı kılıp ahirette Allah subhanahu wa ta'ala sıylayımız deyip. Oşun üçün hurmatlı bir tuğandarım gelinizler barığız imanға geleyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine geleyle. Sizge bizge Allah subhanahu wa ta'ala mınanday din berip atat. Intımak üçün dağı din berdi. Irıskı üçün dağı din berdi. Bilimlilik üçün dağı, dostluk üçün dağı din berdi. Жаратқан Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimizni sizni bizni qutqarуу üçün жіберген. Bizdin ata-enelerimizni qutqarуу üçün gelgen. Peygamberimiz bütün adam zatты qutqarуу üçün gelgen. Emneden qutqarat деген суроо бар. Emneden qutqarat? Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam adam zatın şeytanın azgırıusundan qutqarat. Bütün adam zatın dünyadaki baktısızlığından, ahiretteki şermendeçilikten, tümölüktür, dozoktun, oturan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kutkarı üçün civerilgen toğanlar. Oşoğa Allah Teala Kur'an'dı verdi. Kur'an-ı Kerim'di verdi. Ne üçün verdi Kur'an'dı? Kur'an'dı okuğuladağı, düşüngülü, amal kılgıla, yaşa orada. Kur'an olsun. Ayşe nevizden soraşkan eken gelip. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yaşosu kандай ele? Degende Ayşe neviz ayttılarga. Sizler Kur'an okugan joksuңар dedi. Peygamberimizin yaşosu Kur'an ele. Kana hulukuhu el-Kur'an. Peygamberimizin mülözü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in avalı yaşosu Kur'an bolçu. Kur'an Allah Teala'nın ahirki kitabi. Adamlarını oңdoş üçün düşürgen kitabi. Bizi soğuda satığımızda oңdoyt Kur'an. Ortadaki bamilemizde oңdoyt Kur'an. Bizim vardık işenimlerimizde oңdoyt Kur'an. Vardık ibadatlarımızda, adep ahlaklarımızda oңdoyt Kur'an. Kur'an-ı Kerim dünyamızda da oңdoyt, dinimizde da oңdoyt, ahiretimizde da oңdoyt turgan kitap. Allah'ın akırkı kitabı. Peygamberden söz emez, cinlerden söz emez, periştelerden söz emez. Kur'an da Allah subhanahu wa ta'ala sizge bizge yaşoonun bağıtın verdi. Yaşoonun joldomosun verdi. Şahr Ramazan unzila fihil Kur'an hudan linnas ve bayyinatin minel huda vel furqan. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'de düşürdük. Bütün adam zatka tuğra yoldu görsettiği için. Erkeklerge tuğra yol, tuğra yaşo Kur'an görsetir. Ayallarga tuğra yol, tuğra yaşo Kur'an görsetir. Canı uylengenlerge, ballarga, bardık adam zatka Kur'an-ı Kerim tuğra yoldu görsetir. Adiletlülük Kur'an'da, geçirimlülük Kur'an'da, tazalık Kur'an'da, cönököylük Kur'an'da, rayındılık Kur'an'da, ıntımak Kur'an'da, Kur'an hakikat kitap. Bizge keyinki ümmetin avallarını aytan. Azırkı obulatkan, bizni yenni kütü atat ahirette. Bunun bardığın Kur'an-ı Kerim çeşmene peret toğanda. Andıktan Kur'an'da Allah Teala Peygamberimiz aytti. وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ey Muhammed sen estetip durgun. Estetü imanı var kişiye söz faydası diyet dedi. Oşun üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verilgen hükümdü. Alımlar kıyamet günü çeyin ümmetke estetip durat. Özü dağı estetip durat.
özgönü dagı estetip turat, özü dagı korkup turat, özgönü dagı oşo Allah'ın azabından günahlarını taştagıla dep korkutup turat, özü dagı ümitlenip turat, Allah Taala'nın rahiminden, ümmetni dagı ümitlendirip turat. Mınaki agay Müslüman bir tuğanlar. Andıktan Allah Taala'dan kalbaylı, ümitimiz çoğun, jaratkan Allah Subhanahu wa Taala baktuluktu özü gana veren. Kanday ölüm jaşoonu özü gana bergendey, baktuluktu özü gana veren. Bardık ümitli özümüz, jaratkan Allah menen ümitimizni baylanız. Bardık jaktan kayerde kanday ümitimiz var, anı üzüp koyunuz. Andan hiç nerse kütmemiz. Siz bir gana özünüzün jakşı amalınızdan, oşo jakşı amalga Allah'ın rahimi sıylığı verilen, oşodan gana kütümüz. Kaf suresinde Allah Teala mınday deydi. El malu vel banun zinatul hayatud dunya vel baqiyatus salihat hayrun inde rabbike sevaba ve hayrun amana. Mal, mülk, baylık, bala şaka nevere çevere, bunun var zinatul hayatud dunya, bu dünyanın zinatı, bu dünyanın kozluğu, bolgonu öyle oşo. Bala çaka nevere çevereniz, mal mülkünüz, baylığınız, bu dünyanın kozluğu, bitti. Vel bakiyatü salihat, tübönüktü sizden acıravay durgan, sizlerin bilge bola durgan, jakşı amal, oşondan siz ümit kılsanız bolat. Vel bakiyatü salihat, Allah Teala aytıptar, bakiyatü salihat, buna uşu derse, Allah'ın aldığında jakşı, jana ümit kılganga jakşı değil. Bala çakadan ümit kılmay, jakşı amalınızdan ümit kılınız. Baylığınızdan ümit kılmay, jakşı amalınızdan ümit kılınız. Bakiyatü salihatı Peygamberimiz aytdı. Bu Subhanallah dedi. Elhamdülillah dedi. Allahu Ekber dedi. La ilahe illallah dedi. Buna uşundan ümit kılsanız falan. Namazınızdan ümit kılınız. Orozunuzdan ümit kılınız. Sadakanızdan ümit kılınız. Kur'an okumanızdan ümit kılınız. Zikrinizden ümit kılınız. Duanızdan ümit kılınız. Acılığınızdan ümit kılınız. Umranızdan ümit kılınız. Meçhit salsanız, su çıkarsanız, yol salsanız, köprü salsanız, buna ümit kıla turgan nerseler buna. Halemi baylık menen bala çakanı Allah Kur'an'da aytkan, bu erteye kıyamet günü sana fayda vermeydi diye. Yevme la yenfa'u malu ve la banun illa men atallah bi kalbin selim. Esinizde olsun. Ertege uşunda gün gelir. Bizge hiç kim yardım ver almayın. Hiç kim yardım vermeyip daha. Uşunday gün gelir. Allah Teala aytıp koydu. La yenfa'u malu ve la banun. Ertege kıyamet günü paydası tiymeyin. Bala çakanın paydası tiymeyin. Mal mülktün paydası tiymeyin. Emniyenin paydası tiymeyin. İlla men atallah bi kalbin selim. Kim taza jürek alıp gelse oşonun paydası tiyet değil. Tuğandar bu dünyadan taza jürek alıp geteyli. Kaçan geteyimiz Allah bilir. Bir ok tuğan. Al sizge bizge jaşırın. Belgisiz. Oşonduktan tuğan Allah Kur'an'da aytıp koydu. Sizlerdi jaşo aldap koymasın. Dünya aldap koymasın. Bizim ümit menen yaşayımız. Bir ok tuğan uşu bizde aldap koymasın. Önümde unutpay yaşayan adam baktırı dep koydu. Sebep oşo adam ahiretke değerlenat yüreğini tazalaydı. Kur'an'da ayetler ne dedi? Bala çakan mal mülkün sana fayda vermek. Uşunday gün fayda vermek. Bir gana taza yürek kim alıp gelse oşo gana faydası diye. Yüreği taza. Neden taza? Kapırlıktan taza. Şirkten taza. Tekeverlikten taza. Gorallastıktan taza. Açgözlükten taza. İkicüzlülükten taza. Geksaktağından taza. Öç alırdan taza. Özün jakşı görüp başkanı tömen görmandan taza. Günöde yüreği olsa yüreğe tartkandan taza. Buna taza yürek fayda veret dedi tuğanda. Oşun için yürekti tazalay turgan dünya uşun eken. Ölgünge şeyin yüreklerimizi tazalaylı. Allah Teala'dan soraylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duası var. Allahümme tahhir kalbi minel nifak ve ameli minel riya ve lisani minel kadib ve ayni minel khiyana fe inneke ta'lemu khainetel a'yun ve ma tuhfis sudur. Ya Allah benim yüreğimde ikicüzlülükten tazala.
tilingni жалган сүйлөгөндөн тазала, амалыңды риякөрлүктөн тазала, көзүңдү кыянат кылгандан тазала. Анткени сен кыянат кылган көздү дагы, жүрөктөгү сырларды дагы билүүчүсүң. Карачы. Эки жүздүүлүктөн тазала дейт. Жүрөгүңдү, я Алла, эки жүздүүлүктөн. Тилимди жалган сүйлөгөндөн тазала деп койду го. Келиңиздер, биз туугандар, эки жүздүүлүктөн арылайлы, жалган сүйлөгөндөн арылайлы, риякөрлүктөн арылайлы. Жараткан Алла субхана ва тааlanын чыныгы кулу болойлу. Бир туган пенделер болойлу. Пайгамбарыбыз айткан: "Куну ибадаллахи ихвана." Силер барыңар Алла Тааланын бир туган пенделери болгула. Куранда Алла Таала: "Вa'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафаррaqu." Барыңар биригип Алланын китеби Куранды кармаңгыла, бөлүнүп жарылбагыла. Бөлүнүп жарылбагыла. Bir коом, bir эл, bir улут, bir уру башка уруудан, башка элден эч кандай артыкчылыгы жок. Бардыгы Алла Тааланын алдында бирдей. Албетте артыкчылык таквалык менен гана деген. Я айюханнас, инна халакнакум мин закарин ва унта, ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу, инна акрамакум индаллахи аткакум. Эй адамдар, силердин барыңарды bir ata, bir eneden жараттык. Адам атабыз ова энебиз. Андан кийин силерди эл кылып, улут кылып, уруу кылып койдук. Эмне үчүн? Литаарафу, бири-бириңерди танып, бири-бириңердин маданиятыңарды, урп-адат, каада салтыңарды билип бири-бириңерге. Ошон үчүн албетте Алланын алдында силердин эң урматтууңар жана эң сыйлууңар, эң такваңар деди. Таква деген кандай? Алланын фарыздарын аткарган, арамынан сактанган, ушул адамды таква деп коет. Алла Таала Куранда: "Майяттакилла яджаллаху мин амрихи юсра." Ким таквалыкты тандаса, Алла анын бардык ишин оңой кылат дейт. Таквалыгыңызга жараша дүйнө иштери дагы, ахирет иштери дагы жеңилдетилет. Таквалыкка жараша канчалык таква болсоңуз, ошончолук дүйнө ишиңиз оңой болот. Ошончолук ахирет ишиңиз оңой болот. Takvalığa жараша деп койду. Майяттакилла ярзуку мин хайсу ла яхтасиб. Ким таквалыкты тандаса, Алла субханаху ва таала ага күмөн кылбаган жерден ырыскысын берет. Яджаллаху махража ва ярзуку мин хайсу ла яхтасиб. Анын жолун ачат, анын багын ачат. Ага мындайча айтканда тосмо, тупик болбойт экен. Таквалыкты тандаган адамдын багы ачылат экен. Ошон үчүн бул китеп Кур'ан-ы Карим таквалар үчүн китеп. Заликал китаб ла ройба фи худан лил муттакин. Бул китеп Алладан түшкөндө эч кандай шек жок. Бул китеп таква адамдар үчүн жолдомо. Таква адамдар пайдаланат дейт. Эркеги болобу, аялы болобу, ким таква болсо пайдаланат дейт. Мынакей жалпы менин бул сиздерге өтүү үчүн жалпы айтуу турган. Демек Алла Таала жашоону берет. Алла гана бактылуу кылат. Алла Таала жашообузда оңдойткен иман, жакшы амал менен. Бүгүнкү өзгөчө темабыз үй бүлөнү куруу эле. Бүгүнкү өзгөчө темабыз аял затын барктоо эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтты: "Хойрукум ли ахлихи." Силердин эң жакшырагыңар үй бүлө бала чакасына жакшырагыңар деди. Араңардагы эң жакшы ким? Эң күчтүү, эң бай, фаланча эң кыйын, 2-3 диплому бар деген жок. Ким аял бала чакасына эң жакшы болсо, ошол адамдын арасынан эң жакшы ошол. Түндөсү дагы, күндүзү дагы. Бүгүн дагы, эртең дагы. Ким аял бала чакасына эң жакшы болсо, ошол эң жакшы. Пайгамбарыбыз айтты: "Мен силердин араңардан үй бүлө бала чакага эң жакшымын" деди. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үй бүлө курганды үйрөттү. Аял затка аяр мамиле кылганды үйрөттү. Аял зат же апаң, же эже карындашың, же кызың, же өмүр жолдошуң. Төртөөнүн бирөөсү. Пайгамбарыбыз айтып койду го: "Эгерде кызың боло турган болсо, сен үйүңө пайгамбарыбыздын саламы. Эже карындашың сенин намызың. Өмүр жолдошуң иманыңдын толуктугу. Эне боло турганса таман алдында бейишиң." Мынакей бүгүн ааламда айтышат.
Gендеріне равенство деген сөз бар. Еркектер мен аялдардың құқықтары теңдігі бойынша. İslam erkek менен аялдардың құқығы тең деген жоқ. Аялдардың құқығы көп деді. Бірақ аялдардың құқығы ол жылаңаш көшеге шығып алсын деген мағынада емес. İslam'дай аял затты қорғаған, қолдаған bir дағы дейін болған емес, болмайды дағы. Болған емес дағы, болмайды дағы. Allah Kur'an'da айтып қойды, başında ele er-rical kavvamun alen-nisa. Erkekler ayallarının üstünde gözlemciler, korgoçular, koldoçular, kaçeti bütürücüler. Buna ki ayal zattı kaçan köşede taşladı ele İslam. Yok. Erkeklerine yüklüler. Tamak aşın veresin, giyim geçesin veresin, darı darmegin veresin, terbiyesin veresin, turak jayın veresin, mahrın veresin, bardık hukukların veresin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İttakullah fin nisa. Ey erkekler, sizler ayallarının hukuku turasında Allah'tan korkula. Fa innakum akhastumuhunna bi amanetillah. Sizler Allah'ın amanatını aldılar. Bir söz menen adalı kılıp aldılar. Kavul kıldı bak nikemedi. Emniyeni kavul kıldın. Uşunu men 2 gün, 2 yıl emes, ömür boyu kursağın toygozom, giyim geçesin kamsızdayım, turak jayın kamsızdayım, bardığına de. Tuğanlar mına ki erkeklerge kanday joopkerçilik bergen jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jönököy emes, İstavsu bin nisai hayra. Peygamberimiz koştoşu acılığında aytты. Ey erkekler, sizler menen nasihat kabul alıp koygula, ayaldarga jakşı mamile kılabız degen nasihatты kabul alıp koygula dep Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın nasihatı. Oşun için hurmatlı atalar, hurmatlı güyeler, uğalaylı. Bu Allah Teala'nın aytkanı, Peygamberimizin aytkanı. Mına ki üy bile kuru, bugün hazır adamды taң kaldırta turgan şeytandan azgırığındagı ajırашуулар. Ушунчалык ажырашуу көп болду. Gün sayın telefonda bolmadı degende kapta gene. Emele baş koşup yaşap. Bolor bolmagan nerse. Aysi telefon. Uşunun sebebinden ajırашуу köpöйүп атат. Dinsizliktin sebebinden ajırашуу köpöйүп атат. Birbirine kordugu köpöйүп атат. Düşmandaşı köpöйүп атат. Buzukuluk köpöйүп атат. Ne için? İman alsınadı. İmanı bir kömür kurmaya kaldı. İmanға su жетпей kaldı. İmanın azlığı azayıp kaldı. Amallarda oğulduğuna karaganda dünyanın kulu olup kaldık. Jıyınтыгын көрүп атабыз кандай болуп аткан. Есеби жок, статистиканы уксаң, чачыңтик тура турган. Ушуну биз туура ажырашууну толугу менен жоя албасак дагы азайта алабыз. Ушул жерде отургандар жүрөктөрдөн чечим чыгара турган болсок, эркегибизби, аялыбызбы, Кудай кааласа мен ушуга дуа кылам, ушуга мээнет кылам, күчүмдүн жетишинче чөйрөмдү тааныганымдын баарына, сөзүм жеткенинин баардыгына ушуну жеткирем. Не деп? Пайгамбарыбызды үлгү тутайлы. Үй бүлө курганда батышты эмес. Пайгамбарыбызды үлгү кармайлы. Пайгамбарыбыз Muhammed Aleyhisselam аялдарына кандай мамиле кылган? Пайгамбарыбыз аялдарга кандай мамиле кылгыла деп айткан, кандай буйрук берген? Мына ушуну карайлы. Силердин араңардан эң ыйманы толугурагы үй бүлө бала чакасына чырайлуу мамиле кылгандары. Ушуга чейин айтты. Bir dirhamdı, bir dinardı, bir somdu деп koyun. Bir dinardı, bir somdu. Jetimge verseniz, kuldu azat kılganga verseniz, Allah'ın yolundağı musafirga verseniz, je üy bile bala çakaga verseniz, barına soğup verilir. Bирок üy bile bala çakaga bergeniňizdi soğup en uluu dep aytıp koydu. Kıyamat günü erkeklerge özgöçe suroo bolat. Ala kullukum ra'i ve kullukum mas'ulun an ra'iyeti. Her biriňer joopkersiňer. Kol aldıňardagılarga sözsüz joop beresiňer. Biz ayal bala çakabızga joop berебиз. Bulardy ibadatyna joop berебиз. Bulardın kajetine joop berебиz. Bulardın maksatyna joop berебиz. Zarylçylygyna joop berебиz. Oşun üçin Kur'anda Allah aytdy: "Ya eyyuhellezine amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara. İmanlılar sizler özüңөрдү дагы, аял бала чакаңарды дагы дозоктун отунан куткаргыла dedi. Dozоктун отуну жыгаштан эмес, көңдөн эмес. Dozоктун отуну көмүрдөн эмес. Wa quduhan nas wal hijara, adamlardan жана таштардан dedi. Ошондой дозоктун отунан өзүңөрдү да куткаргыла. Аял бала чакаңарды да куткаргыла. Кантип? Din talimin, iman talimin, жакшы амал талимин, жакшы кулк мүнөз талимин алып. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз, туугандар күнөөдөн сактансın. Арам нерселерден сактансın. Өзгөчө арам баш кошкондон сактасын. Зынадан сактасын. Аяк суюктук арам нерселерден. Агайын мусулман бир туугандар, бүгүнкү мынакей ушу аял затына маселе. Erkeklerде да кемчиндиктер бар, аялдарда да кемчиндиктер бар. Туган ошонун жыйынтыгын биз ойлоп атабыз, акча менен чечебиз. Акча менен бул чечилбейт. Бул маселе өлүмдү эстеп ахиретке даярдануу менен чечилет. Кур'ан дарылайт. Ошон үчүн эркектерге Алла субханаху ва таала жана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушундай жоопкерчиликтерди айтып койду. Эртеги кыямат күнү жооп бересиңер. Бүгүн ойлонгула, жакшы мамиле кылгыла, аяр мамиле кылгыла, эми өтө аз. 100-нөн 1 келишпей калса, жылдызы чыкпай калса, ажырашканга туура келип калса, анын дагы жол-жоболорун Алла Таала айткан. Насаат кылгыла деген, төшөктө өзүнчө кылгыла деген, болбосо ана бир аз ургула деген. Ал ургула дегени муштун менен бетине көгөртө сындыра андай эмес туган. Баш бармак менен ургула деген. Мисвак менен ургула деген. Аны айтсам эркектер күлкүсү көрөт. Эмнеге? Ургула деген талкалагыла тепкиле деген жери жок. Бүгүн аял затына үйдөгө отурганга зордук, зомбулукту айтпай койбосо жүрөк чыдабайт. Ал машалла өзүнүн ата-энесин таштап келди, туугандарын таштап келди, бир туугандарын таштап келди. Башка эле бир жерге келип, башка эле элге келип, ошол жердин очогу болуп, ошол жерге кызмат кылып атса, бечере ушу келинге эми кандай деген зулумдуктар болуп атат. Туугандар, келиңиздер. Биздин кызыбызга бир жерге барса, сиз каалайсызбы ошол жердин кайненелери, кайнежелери, кайнсиңдилери, кайнагалары бардыгы ошол кызыбызга башына билип алганды каалайсызбы? Зулумдук кылганды каалайсызбы? Жок. Мен өтө көп айткам. Бүгүн да учурдан пайдаланып айтып коеюн. Урматтуу кайненелер, жакшылап угуп алыңыздар. Алла сизге мына келинди берди, белек кылып берди. Gelin bul Allah'ın belegi. Bekirçi kızmatçısı. Siz bunu törögön yoksunuz. Siz törögönsüz. Balanı törögönsüz. Siz bilesiz. Törögön ona yemesiken bilesiz. Hani erkek bilmek yeme bile. Törögön tamaşa yemez. Götürüp жүргөн tamaşa yemez. Taksi kozası tamaşa yemez. Hani yeğenizi çoğ oytkonu tamaşa yemez. Kudum bir başka aleyhini sizin kudağıyınızda. Anı töröp, çoğoytup, östürüp, okutup, kolundan gelişince terbiyeni verip, sizin kızmatınızla verip koydu. Özüne kızmatka yemez, sizle verip atsa. Yani siz anca mıcasına göz yumup koyun da. Siz bunu töremön yoksa, akılınız yok öyle. Allah Teala'nın belek kılıp verip koydu. Oşun için, tuğanlar mınake, biz aslında bugün gelinlerine zulümdük bolup atkanını görüp atağız. Oşonun sebebinden de ajırашкандар var. Bala jakşı, kaynenem menen batışpay kaldım dep arızları doldura. Ajıratıp aldı. 2 balam var, 3 balam var ajıratıp aldı. Nar jagında kaldı, bul jagında kaldı. Şaytan eң sүйүнө турган амалдар болуп атат да. Şaytan gün sayın şaytanчиктерден отчет алат. Kim ne iş kıldı? Biri aytat, men kumar oynattım, uğurluk kıldırttım, жалган ант иштирдим, касам иштирдим, ана кылдым, мына кылдым десе, шайтан айтат экен, эчтеке кылган жоксуң. Эчтеке кылган жок. Бирөөсү келет экен, мен экөөнү ажыраттым дейт экен. Шайтан кучактап учурашат экен. Азаматсың, ишти сен кылдың деп, карачы. Арак ичкенди мактабайт, ажыратканды мактайт. Уурулук кылганды шайтан мактабай эле, ажыратканды мактайт.
Emne üçün? Артынан қаншалық жамандық тұрады, шайтан біліп тұрады. Ошон үчүн урматтуу кайненелер, Алла разы болсун сиздерден. Бала сиздики. Сиз төрөгөнсүз. Бирок мына кызды, келинди сиз төрөгөн эмессиз. Эгерде сизге чай куюп берсе, кириңизди жууп берсе, төшөгүңүздү салып берсе, тамагыңызды биширип берсе, только дуаны берип, разы болуң. Насаатыңызды айтып коюң, мактап коюң. Бул жаш, сиз канчаны көргөнсүз. Машаалла, сиздин уруңуздун мына урпагын уланда турган келди. Ошон үчүн иншалла адам баласында ката болбой койбойт экен. Бардык эле келиндерде ката бар, бардык кайненелерде ката бар. Бирок каталарга көз жумайынча жашоо таттуу болбойт экен. Каталарга көз жумабыз, анан жашоо таттуу болот анда. Анан жашоо таттуу болот. Ошон үчүн мынаны жакшы билип алыңыз. Биз ушул себептүү ажырашып кетишпесин. Эгерде Кудай сактасын, ошол деңгээлге жетип калса, анда Кур'анды угуңуз не дейт? Ат-талаку марратан фа имсакум бима'руф ау тасрихун би ихсан. Эркектерге айтты, 100 талак, 10 талакты унутуп кой. Андай жок ал. Эгерде боло турган болсо 1 талак. Ойлонгонго мүмкүнчүлүк берилет. Ал да ойлоно, сен да ойлоносуң. Тура тур. Ачуулар ордуна түшөт. Бир аздан кийин кайра жарашып алганга мүмкүнчүлүк болот. Бир бергенде эле 3 талак, 10 талак берсең, бүттү ал кайра жарашканга мүмкүнчүлүк жок. Балаң ортодо калды. Элин серен тиякта жок, биякта жок. Мынаке. Не деп атат Алла Таала? Айтып атат. Эгерде кайтарып жашасаң, жакшы. Имсакун бил маруф. Адилеттүүлүк менен, жакшылык менен кармап жаша дагы. Эгерде ажырашсаң, анда тасрих би ихсан. Ихсан менен баш ажыраш. Зулумдук менен эмес, уруп тепкилөө эмес, кордоо эмес, душмандык менен эмес, чырайлуу достук менен ажыраш. Мына исламдын өзгөчөлүгү каякта жатат. Баш кошсоң, жакшы жаша. Жакшылык менен жаша. Эгерде жок жашабайын десең, жакшылык менен анда ажыраш. Бирок эч жерде жок. Зулумдук кылып, кордоп, уруп тепкилеп анан ажыраш. Душмандашкыла. Анын улуту сенин улутуң, анын уруусу сенин уруң, анын коому, тууганы сенин. Буга шарият уруксат берген эмес. Ошон үчүн келиңиздер ойгонойлу. Барыбыз Алланы карап, Алла эмне деп атат? Угайлы, моюн сунайлы, аткарайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине угайлы, кулак салайлы. Биздин бактыбыз үчүн, биздин келечегибиз үчүн. Мынакей. Ошон үчүн келин үйгө келгенде кут келди. Кудайга шүгүр, алхамдулилlah деп жакшылап алхамдулилlah ага сону насаат кылып, ага иншалла зулумдук кылбайлы. Ошол кезде экинчи келиндерге да айта турган сөзүм бар. Туугандар, кайненени урматтамайынча бактылуу болгон эмес өзү келиндер. Урматташ керек. Мойнуңарда милдеттүү болбосо дагы шарапаттуу аялдар, улуу аялдар, асыл аялдар, бактылуу аялдар, Аллах сүйгөн аялдар, бейиштик аялдар бардыгы кайненесин ак батасы менен жетишкен. Жакшы угуп алыңыз муну да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Бани Исраилде бир зынакор аял болгон экен. Күн аябай ысыганда чаңкап, чаңкоодон өлөйүн деп суу издеп баратса бир кудук бар экен. Кудукка түшүп суу алып ичип чыкса бир ит жатат. Ит. Тилин салаңдатып алган. Аябай ал дагы чаңкаган. Бул зынакор аял ойлоптур. Мага жеткен чаңко буга дагы жеткен турбайбы, бечара. Кой, ушу Алланын бир махлугу экен деп, кудукка кайра түшүп, галошуна суу алып, ошол иттин оозуна суу бериптир. Итке суу бериптир. Ушу кылган амалы Аллага жагып, Алла ошо зынакор аялдын күнөөсүн кечирип, бейишке киргизиптир. Буну пайгамбарыбыз айткан. Бул ит чочкодон кийин экинчи орундагы ыплас жаныбар. Чочко бир, ит эки. Ит келе оозунда шилекейи менен кийимиңизге тиюп койсо, ошол кийимиңиз бенамаз болуп калат.
Ошол ит деген жаныбарга суу берип бейишке кирсе, урматтуу келиндер айткылачы, кайненеңерге суу берип бейишке кирбей каласыңбы? Ошого бир суу берсек, Аллах үчүн суу берейли. Тамак берсек, Аллах үчүн тамак берейли. Кийимин жууп берсек, Аллах үчүн. Бардыгын Аллах үчүн кылмайынча, биздин үйүбүзгө нур келбейт, береке келбейт, хидаят келбейт, тынчтык келбейт, бейпилдик келбейт. Качан биз Аллах үчүн кылганды үйрөнсөк, анан бейиштин эшиги ачылат, райымдуулуктун эшиги ачылат, таквалыктын эшиги ачылат, береке, хидаят, нурдун эшиги ачылат. Ошон үчүн мына жерде тең салмактуулук керек. Кээ бирлер айтат, бу кайнене менен келиндин ортосуна дуа кеткен, булар эч качан башы бирикпейт. Бул шайтандын сөзү да. Ким айтты аны? Каяктан чыгарды аны? Жок. Алхамдулилlah, пайгамбарыбыздын сүннөтүн кармасак, душмандар дос болот. Эгерде пайгамбардын сүннөтүн таштасаңыз, достор душман болот. Ошон үчүн алхамдулилlah мына жерде биздеги алхамдулилlah карайлы. Биздин кыздарыбыз, балдарыбыз улуу сөздө уят жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, үйлөнгүлө, көбөйгүлө, мен кыямат күнү үммөтүмдүн көптүгү менен сыймыкталабын деп. Бүгүн батыштын чоң бир саясатына кандай? Аз үй бүлө, аз проблема деген атайы ушундай уранда бүткүл дүйнөгө чыгарган. Не деген? Аз үй бүлө, аз проблема. 2 бала болсо болду, бүттү, проблема аз. 1 бала болсо андан да проблема аз. 3 балалуу болуп бүттү, точка кой, проблема болду. Аз үй бүлө, аз проблема деген. Угуп алыңыз, пайгамбарыбыздын айтканы кандай болот? Мусулмандардын айтканы кандай? Көп үй бүлө, көп береке деген. Мына биздин уран. Ошон үчүн алхамдулилlah, батыр энелерибиз мурдата мынакей. Азыр дагы Кудайга шүгүр. Ошон үчүн биздин балдарыбыз, кыздарыбыз көп балалуу болсун. Көбөйөйлү. Пайгамбарыбыздын сыймыгы. Эртең өлгөндөн кийин артыбыздан көп жакшылык барганды кааласаңыз, анда көп балалуу болуңуз. Көп баланы мүмкүнчүлүк Кудайым берген болсо, сактанбаңыз. Алхамдулилlah, аны Алладан сурап, салих перзенттерди сурайлы. Ыймандуу уулдарды, ыймандуу кыздарды биздин үй бүлөбүздө тарбия алсын. Эртеге садакай жария, ыймандуу, тарбияланган улуу кыздан өткөн ата-энеге берилген белек жок деген. Ошон үчүн туугандар, бизге эң сыймыгыбыз, белегибиз байлык эмес, бийлик эмес, алтын күмүш эмес, нерсе буюм эмес, завод фабрика эмес. Биздин эң сыймыктанган, эң улуу белегибиз Алла берген ыймандуу уул, ыймандуу кыз. Кыздарыбызды, балдарыбызды ыйманга тарбиялайлы. Ак нике менен баш кошойлу. Ак нике менен баштыртайлы. Мына кетип Ошон үчүн иншалла үй бүлөнү пландоо бүгүнкү күндө өтө нервтер жука болуп калган. Болор болбосун нерсеге ачууланып кетип, сразу ажыра. Андай болбойт. Токтоо болойлу. Алладан токтоолукту сурайлы. Шайтан, ачуулук шайтанга жагат. Ачуусу тез келген киши, ачуусу тез келген аял шайтандын досу. Шайтандын досу. Шайтандан сураган экен. Адамдардан кимдер сенин компаньондоруң, досторуң ким десе 3 түрлүү адам депти. Аракты кууп ичкен, ачуусу тез келген, сараң. Мына 3 түрлүү адамдар менин досторум деген экен. Дайыма арак ичкен, сараң, ачуусу келген, ачуусу тез келген, ушулар менин досторум дейт. Шайтан карасаң, шайтан досторум дейт. Кудай сактасын, кайсы адамдар мүчөтең болсо, ичет дагы, ачуусу да тез келет, сараң дагы. Шайтан айтат, бул менин шайтаным дейт. Мен буну шакиртимин дейт. Кудайым ушу 3 жамандыкты сактасын бизди. Шайтан ачуу шайтандан. Ошон үчүн аузу биллахи минаш шайтанир раджим айтпа деген. Бир сахаба менен 2 сахаба бири-бири менен уруша кетти. Экинчиси кызарып кетти. Пайгамбарыбыз айтты, эгерде мен билген сөздү айтканыңда шайтан сразу качат эле. Ал кайсы сөз эле? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим десеңиз, ачуу кетпейт дейт да. Ачуу кеткенде чечим кабыл албаш керек. Туура эмес чечим чыгат. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, келиңиздер мынакей баарыбыз ыймандуу жашоону тандайлы. Эми бактылуу аял затына Кур'ан-ы Каримде Алла Таала Ахзаб сүрөсүндө
10 sıfat aytып berip koygan. Oşonu her birimizin enebizge kalayımız. Her birimiz eje karındaşlarımızga kalayımız. Her birimiz ayaldarımızga kalayımız. Her birimiz kızlarımızga kalayımız. Bardığı baktılığı oluşsun. Bardığı. Jaratkan Allah oşol 10 sıfatta ulutta aytkan jok, uruunu aytkan jok, baylıkta aytkan jok, köp jaşaganda aytkan jok, balalı bolgonda aytkan jok. Karap gelseniz subhanallah bular birisinde aytkan jok. Bardık sıfatlarda aytты. 10 sıfat. Oşo erkeklerde de aytты. Hurmattуу erkek. Siz kesik köyü kanday bolsоңуз, men kaysı Allah Taala mansap berdi sizge. Allah razı olsun. Bирок oşol Allah Taala'nın 10 sıfat aytkanын жакшынакай угуп коюш керек. Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala aytkanı innel muslimine vel muslimat vel mu'minine vel mu'minat vel qanitine vel qanitat vel sadiqine vel sadiqat vel sabirine vel sabirat vel khashiine vel khashiat vel mutasaddikine vel mutasaddikat vel saimine vel saimat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Şüphesiz Müslüman erkekler cana Müslüman ayallar, imanlı erkekler cana imanlı ayallar, Allah'a moyun sungan erkekler cana Allah'a moyun sungan ayallar, çınçıl erkekler cana çınçıl ayallar, sabırlı erkekler cana sabırlı ayallar, Allah'dan korkkan erkekler cana Allah'dan korkkan ayallar, sadaka verilen erkekler cana sadaka verip жүрген ayallar, oroza tutkan erkekler cana oroza tutkan ayallar, uyattı jerin saktagan erkekler cana saktagan ayallar, Allah'ını көп естеген erkekler jana Allah'ını көп естеген ayallar. Mına uşularga Allah Taala dayardap koydu, ulu soğuptu jana geçirimdүүлүктү. Mına tuğanlar, mına egerde uşul menin жашоомдо болсо men бактылуу, sizdin жашооңузда болсо siz бактылуу, элибиздин жашоосунда болсо элибиz бактылуу, жаштарыбыздын жашоосунда болсо жаштарыбыз бактылуу. Allah Taala vada veriyor. Müslüman erkek, İslam'da 5 farz var, barız biliriz. Şahadat kelimesi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Men güvenlik veren bir Allah'tan başka sığınan Allah'a zat yok. Jana güvenlik veren Peygamber Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kulu, elçisi. 5 vakit namaz, oroza, zekat, acılık, mınake İslam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al-muslim, Müslüman kim? Men salimal muslimuna min lisani ve yedi. Çılığı Müslüman, anın tilinden, kolundan, başka Müslümanlar aman bolsa de koydu. Karaç. Başka Müslümanlar aman bolsa. Benim tilime, men kolumdan, başkaları azar tatmasın, ziyan çekmesin men tilime, kolumdan. Oşunda men çılığı Müslüman olan. İmanlı Müslüman, imanlı erkekler, imanda 6, İslam'da 5'i. İmandan altı kaysı Allah'ın calgızlığına, bar ekenine, bir ekenine iman getireyim. Anın periştelerine, anın paygamberlarına, anın kitaplarına, takdir jakşılık jamandık Allah'dan ekenine, ölgönden keyin tirilgenge, kıyamet gününe iman keltirir. Buna şu altıona iman keltirgen erkekler, şu altıona iman keltirgen ayaldan. Urmatlı eleyece karındaşlar, buna altıona daha bir aytayım. Peygamberimiz aytkan imandı, şu 6 arkanı var, rükün, 6 farzı var, ansız, egerde 5'öne iman keltirip, 1'öne iman keltirmeye koysanız, siz iman demezsiniz. Bağrına iman keltirdiniz, Allah'ın periştelerine iman getirmeye koydunuz. Bağrına iman getirdiniz, Allah'ın kitabı Kur'an'a iman getirmeye koydunuz. Bağrına iman getirdiniz, Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a iman getirmeye koydunuz. İman demez. Tangırga iman getirmeye koydunuz. İmandı emez. Ölgönden itirilgen ahirette iman getirmeye koydunuz. İmandı emez. Oşun için her biriniz özünüzün ayağı bala çakalarınızdır.
Şu altıonu bilevi bilmeyi. Allah Teala'ga iman keltirүүнүн manisi ne? Al bar, tübölüktü, ezelden jaralganга okşoş emes. Allah Subhanahu wa Taala jaratuvchi, ömür beruvchi, ölüm beruvchi, kayra tiriltuvchi zat. Rızkı beruvchi, saklauchi, izzat beruvchi, tуура жолго салуучу, перзент берүүчү, калаганда уулдарды, калаганда кыздарды, калаганда аралаштырып, калаганда эч нерсе бербейт. Allah Taala. Alamın kocoyunu, bu alamın iyisi. Yaratkan Allah alamın gözemel göçürsü. Allah'a iman keltirin. Periştelerine iman keltireni жалгыз emesmiz. Peygamberimiz aytkan periştelerden uyalığıla, sınmağıla. Bu perişteler sineden hiç kaçan acılamayın. Daima sinedin canınlardan. İlk uçurdan başka. Acatkanada teşek meselesinde. Kalganı 24 saat sinermenen birge. Bazardasın mı? Cumhurtasın mı? Köçedesin mi? Üydesin mi? Sapardasın mı? Suudasın mı? Asmandasın mı? Ayrılması yok. Perişteler sinermenen. Жақшылығыңды оң жақ жазар, жамандығыңды сол жақ жазар. Ерте қиямат күні ушулар күнөөлүк өтөт. Периштелерди сыйлап койгула. Күнөөдөн алардан уялып койгула дейт. Алла Тааланын китеби Кур'ан. Акыркы китеби Кур'ан. Бекем ишенейли. Кур'ан окуйлу. Кур'ан окубаган күн бизге болбосун. Кур'ан шафаат кылат тургандар. Кур'ан-ы Каримдин ар бир тамгасына 10 сооп берилет. Алданып калбайлы. Убакыт бардык нерсени окуп атабыз. Her bir nersini, her kim nersini okuyuz. Bırak Jaratkan'ın sözünü okuduk mu? Jaratkan'ın kitabını okuduk mu? Özümüzde sıra verin ki sizde Jaratkan, sizge göz bergen, sizge neyi bergen, soğup durgan jürek bergen, aylanıp durgan kan bergen. Oşun Allah Teala'nın kitabını okudunuz mu? Özümüzde sıra verseniz kaçanı okuyunuz? Biz ölgenden gibi biri okusun mu bizge Kur'an'ı? Yok. Öyle elektere biz özümüz okuyuyor. Hakikatli izleseniz Kur'an okunuz. Bakıtlı izleseniz Kur'an okunuz. Tuğan, çınlıklı izleseniz, hakikatli izleseniz Kur'an okunuz. Kur'an'dan tavasız, ilmiden jaralgansız, kanti jaralgansız, kanti etap meden, ilmi üçün jaralgansız. Sizde ilmi kütü atat ahirette. Kur'an aytar, Kur'an aytar. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a iman keltirgenimiz. Adam zatından, akılkı peygamber, bütün adam zatını kutkarı için gelgen, adam balasının hukumun saklagan, kıyamet günü şefaat kılgan, Allah'ın amanatını çektirgen, akısını bergen Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İmanımız kança, süyümüz kança arkasından erişi otağız. Ahiretke iman keltirgen erkekler, cana iman keltirgen ayaldardır. Allah'a moyun sungan erkekler, Allah'a moyun sungan ayallar. Nefsisine emes, dünyaya emes, Allah'a moyun sungan. Allah'ın buyruğuna boyun sungan İbrahim peygamber Allah'ın buyruğuna boyun sunup ağlamga atın aldı. İsmail peygamberdi boynuna bıçaklat dedi. Boldu dedi. İsmail peygamber aytdı. Balam düşümde gördüm. Senin boynuna bıçaklat otkan eken kanday neysin dedi. Baladagı karağız kanday mıktı. Boloçok peygamber peygamberimizin çoğun ataları babaları. İsmail peygamber 6 yaşar bala. Aytkan sözü bulunuz. Atake Allah'ın buyruğuna karınız. Moyun sunucu da men tavasız. Meni sabır kılıçlardan tavasız. Allah'ın buyruğuna özün daha kurban, balasın daha kurban, ayalın daha kurban. Bir okuşların atı kaldı. Acılık avarat İbrahim peygamberdi. Buna salgan Kabe'ni teker ederiz. Makam İbrahim'le namaz okuyuz. Zamzam İsmail peygamberin soğan çok tepken yerden su çıkan içeriz. Safa Marva Hacer eneriz, cügürgen yerden cügürüz. Şeytanға taşırıtkan yerden taşırıtağız. Oy kurbandı çalganda İsmail peygamberdi. Bırak İbrahim peygambergandı tatkan ededi. Bırak Allah Teala muzdatlı mesele baksan. Bu uzundurak historia. Kanday olganda Allah'a baş yiyeydi. Allah'a baş yiyen, moyun sungan erkekler, Allah'a baş yiyen, moyun sungan ayallar deydi Kur'an'da. Baktığı adamlar da aytıtar. Allah razı olanlar da aytıtar. Ulu sıylıklarını dayarda koyanlar da aytıtar. Günahları geçin getirgen adamlar da aytıtar. Allar kim eken? Çın söylegen erkekler, çın söylegen ayallar. Kalp aytpay, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, Müslüman korkak boluşu mümkün. Sarang boluşu mümkün. Biroq jalgancı boluşu mümkün emes dedi. Jalgancı boluşu mümkün emes dedi. Peygamberimiz ömürü jalgan söylegen emes.
Пайғамбарымыз Меккеде барлығы чынчыл аманаткөй деп лақап қойған. Пайғамбарымызға чейін. Пайғамбарымыз өзі айтты, чынчылдықты қарман қыла, бұл жақшылыққа жолдайды. Жақшылық бейішке жолдайды. Жалған сөйлегенден сақтан қыла, жалған сөйлегенден сақтан қыла. Бұл жамандыққа жолдайды. Жамандық дозаққа жолдайды. Мына бақтылы аялдардың сипатының бірі, сөйлесе чын сөйлейді, болмаса сөйлемейді. Амалында дағы чын, ниетінде дағы чын, чын еркектер, чын аялдар деді жаратқан Алла Субханаху ва Тааля. Сабыр қылушы еркектер, сабыр қылушы аялдар, сабыр. Аллаху акбар. Алла пайғамбарларға берген сипат. Иннама юваффа сабирун ажрахум биғайри хисаб. Сабыр қылушыларға Алла Тағала есебі жоқ сауап береді. Алла есебі жоқ дегеннен кейін қайсы періште, қайсы инсан, қайсы калькуляторын есептей алады. Ешкім есептей алмайды. Инналлаха ма'ас-сабирин. Шек күнәсі Алла Тағала сабыр қылушылармен бірге дейді. Сабыр күнә қылмай, нәпсіні тартқан ушын аты сабыр. Күнәге тартып отады. Біреуді шықтайын деп отасыз, біреуді қарғайын деп отасыз, біреуді жала жауайын деп отасыз, бір күнә қылайын деп отасыз. Ошоға бармай өзіңізді тартқаныңыз ушын аты сабыр. Кейде Алла Тағала кішіре қырсық береді. Кейде Алла Тағала кішіре қайғы береді. Кейде жоғалту береді. Ошоның аты дағы сабыр. Үшіншісі таат ибадатқа күн сайын Құран оқып, күн сайын дарат менен, күн сайын зикір қылып, күн сайын намаз оқып, ушыға сабырдылық керек. Ораза тұтқанға сабырдылық керек. Сабыры жоқ, ораза қармай алмайды. Ошол үчүн сабырда үч өтең бар туғандар. Қайғы мусибатқа сабырдылық қылу, екіншісі күнәгө бармай сабырдылық қылу, üçüncüsü taat ibadатқа сабырдылық қылу. Сабыр қылған аялдар бейіштің төрінен жай алады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір аялдың баласы өткенде келіп айтты, ене сабыр қылыңыз деді. Енебіз байқабай әлі айтып алды да, пайғамбарымыздычы, сенікі болғанда көрөтелем деп қойды да. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шыққан жоқ. Бірақ ені кейін білді дағы пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламды, андан кейін анан пышайман болып қалды дағы, сабыр қылды. Бірақ пайғамбарымыз айтты, ас-сабру инда садматил ула. Бірінші соққы келгенде ошонда сабырдылық керек екен. Атақ ұғып алыңыз, кейін барлығы сабыр қылады. Арғасы сабыр қылады. Сабыр қылмай көр, не қыласың? Башқа не қыласың? Қайқа барасың сабыр қылмай? Ошон үчүн биринчи неме болгону сабыр кылыш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Ибрахим деген баласын бул дүйнөдөн узатып атканда көзүнө жаш алды, көзүнөн тамчылады. Сахабалар айтышты: "Я Расулаллах, сиз бизди ыйлагандан тыясыз, өзүңүз ыйлап атасыз го" деди. Пайгамбарыбыз мындай жооп берди. Сахабаларга айтты: "Уккула" деди. Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат, бирок тилибизден Алла разы болгон сөз чыгат. Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат, бирок тилибизден Алла разы болгон сөз чыгат. Бүттү. Мен тыйгам силерден неме? Адам өлө турган болсо, аялдарга өзгөчө чачын жумуп, көйнөгүн айырып, бетине чапкылап, эсин ооп калып, анан Алла Тааланын тагдырына ушундай бир туура эмес сөздөрдү айтып, андайларды эмес. Тилибизди туура тартайлы, жүрөк кайгырып атат, билебиз. Алла андан жакшыраак билет. Алла Субханаху ва Тааля периштени жибереткен. Мына не деди дейкен? Сабыр кылды десе, Аллага мактоо айтты десе, ага бейиштен мактоо кансарайын даярдап койгула дейт. Кандай болбосун, урматтуу агай мусулман бир туугандар, сабырдуу эркектер, сабырдуу аялдар, бактылуу адамдар. Бактылуу адамдар. Андан кейін Алладан корккон эркектер, Алладан корккон аялдар. Алладан коркойлу, Алланын акысын берейли. Алладан коркойлу, пенденин акысын берейли. Алладан коркойлу, түндөсү күндөзү күнөөдөн сактанайлы. Алла Таала бизди көзөмөлдөп турат. Инналлаха кана алейкум ракиба. Алла силерди үстүңөрдөн көзөмөлдөйт. Кайсы жерде эмне кылайын деп атасың? Бардыгын көзөмөлдөп турат. Бардыгын угуп турат. Жүрөктөгү сырларды билип турат. Андан кийинки садака берген эркектер, садака берген аялдар. О мусулман жамааты, садака берип калыңыз. Тирүү кезиңизде садака берип калыңыз. Өлгөндөн кийин мен артымдан аш берет, мен артымдан аны токтотуңуз, токтотуңуз. Тирүү кезде садака берип калайлы.
musulman adam sadakasının kölökөсүндө болот деген. Пайгамбар Миражга барып келгенден кийин аялдарга айткан: "Я маашара ниса, тасаддакна." Ey ayaldардын жамааты, садака берип тургула. Садака берип тургула. Эмне үчүн? Силер көп каргайт экенсиңер, көп шүгүрсүздүк кылып коет экенсиңер. Мен тиякта көбүңөрдү көрдүм дени. Ошон үчүн садака берип тургула. Садака балени кетирет. Кандай бале? Келген бале, келелек бале. Садаканын касиетин көрүңүз. Келген балени дагы жок кылат. Келе жаткан бир жумадан кийин келе турган, bir aydan keyin kele turgandı. Oşo joldan ele kaytarат. Mına ke sadakanın küçün karаңыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan mına. Adam ölgöndө arman kılat eken. Ne der? Bu dünyada meni jiber. Sadaka kılıp geleyim deytken de. Alımlar aytacak. Ne üçün başka oroza karmap geleyim, namaz okup geleyim. Dese dele olatır. Anı aytpayt dağı sadaka kılıp geleyim deytken de. Ne üçün dese? Жооп беришет. Себеби тияктан көрдү да садаканын соогун. Ошон үчүн бул жака келип, "Я Алла, мени кайтар бул дүйнөгө. Бир садака бар берип келейин." Ошон үчүн садака берген аялдар, садака берген эркектер, бактылуу адамдар. Биз бардык мусулманды пайгамбарыбыз үйрөткөн берген. Биз берейли. Кол берген кол алганга болгондо жакшыраак дейт. Сиз көп акчаны бербей эле коюң. Үйдөгү нан барбы? Жарымын берип коюң. 2 kartoşkanın birisin berip koyun. Eski giyiminizi berip koyun. Sizden başka nersenlere sıra atkan yeri yok. Sizden eski giyiminiz, gardıropka patlanan giyiminiz. Başkalarına can olsun. Başkalarına can. Sadaka baleni kaytarat. Bizde Peygamberimiz berişendülükö ündögön. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sarandıktan paana dilegen. Gün sayın ertemene geçinde, ya Allah meni korkoktuktan sakta, sarаңдыктан сакта деп айтат эле. Андыктан мына ке бактылуу аялдар садака берген аялдар дейт. Болбоду дегенде пайгамбарыбыз жок деп айткан эмес экен. Жок деп айткан эмес. Эртен берем. А эчтеке жок болсо эртен. Бирок жок дебейт. Эчтеке жок болсо бирөөдөн карыз алып да бере койгон экен. Караңызчы. Ошон үчүн маша Алла мына ке дайым айтып жүрөбүз. Меккеге, Медина, умрага, ажыга баргандар билет. Зубайда деген энебиз ошол Арапат тоо менен Мина тоосуна суу чыгарган. Будан 1300 жыл мурда. Харун Рашид дегендер аялы болчу. Оулия, өтө таква, өтө кыйын аял эле. 36-37 километрден Таиф жактан суу тартып канал алып келген. Айны Зубайда деп коет. Зубайда энебиздин булагы деп аталып калган. Үммөт мусулмандар 12 кылып ошол суудан ичти. 12 kılım 1200 жыл Зубайда энебиздин ошол алып келген şu kanaldan su içti. Ошол кезде мен санадым эле өткөндө 7 tonna 200 kilogram алтын менен казырып келген экен. Мынаны караңыз кандай экен. Ушундай берешен энелерибиз өткөн. Айша энебизге садака берген айтсаңыз, өзү орозо бир отурганда 80 000 динарды садака кылып жанында кызматчысы бар эле. Ошого ооз ачканга бир супу барбы? Десе эчтеке жок. Өзүндө эчтеке жок. Ооз ачканга суу алып калбаптыр. Ооз ачканга нан алып калбаптыр. Бардыгын садака кылып бериптир. Мына. Ошон үчүн бизге батыштын аялдары үлгү эмес. Бизге Хадичене үзүлгү, Фатимене үзүлгү, Айшене үзүлгү. Мынандай улуу, бактылуу, ооматтуу мынандай аялдар үлгү. Уяктуу аялдар үлгү бизге. Уяксыз аялдар үлгү эмес. Садака берген эркектер, садака берген аялдар. Андан кийин орозо туткан эркектер, орозо туткан аялдар деп койду. Караңыз, пайгамбарыбыздын бир даг айы, бир даг аптасы орозо өтпөйдү. 1-4 орозо тутту. Андан сырткары канча каза орозолорубуз бар, канча каза намаздарыбыз бар. Биз ушунчалык эле көп жашайбызбы? Жок, жок. Ошолорду окуйлу, орозолорду кармайлы. Алхамдулилlah, bunun öte çok kasiyeti var. Orozova ten gelgen amal yok dep koygan. Peygamberimiz orozonu kalkan dep koygan. Andan keyin uyaktı жерди сактоо, авийди сактоо, намызды сактоо, урпакты сактоо. Качан биз ак нике менен баш курсак туугандар. Ак нике менен туугандар келиңиздер, балдарыбызды, кыздарыбызды ак нике менен гана, ак никесиз баш кошо арам болот.
Nikesiz başka haram olur. Andan oğrular, cilkitülöler, kan töngüler, zınanı kesepetinden kan töngüler köpeyir. Cilkitülöler köpeyir. Ata babalarına ruh bakan oğrular köpeyir degen. Onun için biz elhamdülillah mamuzlu elmiz. Biz hayratlı elmiz. Onun için inşallah hiç kaçan bundayga yol vermeyimiz. Yaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'nı köp estegen erkekler. Allah Teala'nı köp estegen ayallar dedi. وَزَّاكِرِنَ اللّٰهَ كَسِيرًا وَزَّاكِرًا Allah'ını köp esteydi. Ben akırkı sözlerimde şunda jeyintiqtap aytayım. Jaşoğuzda 4 nerseni taştabaydı. Şükür, zikir, dua, istiğfar. Bizim jaşoğuzun qoğuzluğu, jaşoğuzun sıymığı 4 nerse menen. Şükür menen, zikir menen, dua menen, istiğfar menen. Birden toktay keteyim. Şükür kanday? Allah Teala'nın bergenin Allah subhanahu turmasak tursat mı? Kimlerden alın öyle söyleyeyim. Geçiriz. Bismillah. Geçiriz. 4 nerseni taştabaylı dedik. Esten çıkmasın. Bizden tünümüzdağı, günümüzdağı Allah'ın şükürü menen koştolup, şükürü menen ziynattalıp kovuzda olsun. İkinci Allah Teala'nın zikiri menen. Allah Teala'nı kul isteydi. Zikir. Subhanallah. Allah bardık ayıptan taza. Tazalığında çek çok. Allah Teala bardık kimçilikten taza. Arı zat, arılığında çek çok. Subhanallah de bir yol aytsanız, cermenin asmanın ortasındaki meykinlik toltura soğuk verir Allah Teala. Süleyman Peygamber degen ötkün. Bütün ağlamın padişası olgun. Bütün ağlamın padişası. İnsanlar denemez, cinlerin koşup başkargan. Süleyman Peygamber'e Allah Teala uşunçalık baylık bergen duasından. Dua kılganda, ya Allah, bana uşunçalık baylık ver, bana çeyin, menen giyin, biröne verilmegen. Allah Teala verdi, oşunça baylıktı verdi. Oşunça baylıktı Süleyman Peygamber aytıptan, men ösüğüm üçün, baktım üçün degen yok. Liyabluwani aşkur am akfur. Allah uşunçanı verdi bana baylık birlikti. Meni sınaş üçün dedi. Men şükür kılan mı, je kılbaymın mı? Süleyman Peygamber'in aytkan sözü, bir subhanallah, Süleyman Peygamber'in baylık birliğinden jogorı turat dedi. Bir subhanallah. Elhamdülillah, cenneyen asmandı tolturat, tarazanı tolturat. Siz bir subhanallah deyiz, tümönütü siz menen kalat. Bir elhamdülillah deyiz, tümönütü siz menen kalat. Bir Allahu Akbar deyiz, tümönütü siz menen kalat. Hiç kim bunu alalmay, hiç kim hurday almay, hiç kaçan çok olmay, hiç kaçan unutulmay, hiç kaçan eskirmey. Bunu soralım, paydası, berekesi tümönük talasın. La ilahe illallah. Uş törtönü tilimizni göndüreyli. Luqman Hakim aytkan, balam, tilini zikirge adattandır. Zikirge göndür. Bizim tilimiz bugün uşakka gönüp kalgan. Bugün kargaganga gönüp kalgan. Bugün sökkönge gönüp kalgan. Bugün aldaganga gönüp kalgan. Birönün ayıbın aytkanga gönüp kalgan. Bizim tilimiz özümüzü maktaganga gönüp kalgan. Toktotumuz uşunu var. Bugün biz tilimizni Allah'ın zikri menen nurlaylı. Allah'ın zikrini göndüreyli. Tili oturgan turganda subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Akbar. Bu Kur'an'ın sözleri. Tört zikir Kur'an'ın sözleri. Bardık periştelerinin ibadatı. Periştelerinin ibadatı. Kabırda Allah'ın zikrinden ötken kutkarucu amal yok degen Peygamberimiz. Siz Allah'ını estegen sayın Allah sizni esteyin. Allah sizi jakşı görüp esteyin. Günahınızı geçirip esteyin. Sizde hidayat verip daracağınızı büyük kılıp esteyin. Andıktan tilimizde zikir menen göndüreyli. Oşun üçün mınake Ahzab suresinde köp zikir kılgan erkekler, jana köp zikir kılgan ayallar da otpayın. وَالزَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَسِيرًا وَالزَّاكِرَاتِ Baktılı ayallar dual kıla. Kim eken? Köp kargagan emez. Köp sökkön erkek emez. Baktılı ayallar köp zikir kılgan erkekler. Köp zikir kılgan ayallar deydi. Oşun üçün bizim jaşoğuzda zikir olsun. Erte menen
geçinde, her vakta zikirlerdi. Tilimizni göndüröylü, tilimizni üretöylü, tilimizni şuna adaptandırtaylı. Bizim tilimizden jakşı söz çıksın. Jaman söz çıkmasın. Peygamberimiz aytdı: "Men kana yu'min billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev yasmut." Kim Allah'a iman getirse, ahirette iman getirse, söylese, jakşı söz söylesin. Bolmasa onu çıkmayla koysun. En jakşı söz Kur'an, en jakşı söz zikir. Andan ötken jakşı söz yok. Andan keyinki çın sözler jana paydalı sözler kete beret. Bирок Kur'an en ulu. Agayın Müslüman bir tuğanlar. Üçüncüsü bizim yaşamımızda dua olsun. Hurmatlı ata eneler, dua kılыңыздар. Balдардын келечегине, ahiretine dua kılыңыздар бүткүл ümmetke. Bekar aytkan emес Kırgız. Jambır menen jer kөгөрөт, dua menen el kөгөрөt. Eldin yaşosu oңолот деген söz. Dünyası dagы, ahireti dagы oңolot dua menen. Andıktan dua jaratkan Allah'dan tilek. Allah'dan soragan. Menin kolumdan eşteke gelmeyik. Ya Allah sen beresin. Perzentli dagı, dem soluktu dagı, bakıtlı dagı, ırıskılı dagı, tuğra joldu dagı, tazalıklı dagı, oğmatlı dagı, izzatlı dagı, süyülü dagı, ıntımaklı dagı, uyattılıklı dagı. Kim beret? Allah beret. Jakşı kulk münözü Allah'dan soraylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Sizler jakşı kulk münözü Allah'dan sorağıla degen. Kaysi jakşılıkты kalasanız Allah'dan sorağınız. Kaysi jamanlıktan saktanganды kalasanız Allah'dan bana tileğiniz. Saktauçu da Allah, berүүчү da Allah. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam aytar: "Allahümme hdini li ahsenil ahlak, la yahdi li ahseniha illa enta, vasrif anni seyyiaha, la yasrif anni seyyiaha illa enta." Ya Allah, bana keremetli kulk münöz ver. Senden başka hiç kim beri almayın. Hurmatlı agayın Müslüman bir tuğanlar, keremetli kulk münöz, çıraylı kulk münöz, jakşı adep ahlaklı atanız beri almayın. Apanız beri almayın. Kayneneniz beri almayın. Kaynatanız beri almayın. Büyüğünüz beri almayın. Ayalınız beri almayın. İmam beri almayın. Alim beri almayın. Peygamber beri almayın. Perişte beri almayın. Bütkül düğüne beri almayın. Bir gana Allah verir. Peygamberimiz aytıp koydu hadiste. Bizge düşündürüp koydu. Kimden alış gerek? Kimden sıraş gerek? Emniyeni sıraş gerek? Peygamberimiz barın aytıp koydu. Bizge ne gerek dünyada? Ahirette ne gerek? Jakşı kulk münöz gerek. Çınçıldık gerek. Kişbeyillik gerek. Kengpeyillik gerek. Kişbeyillikti tandaylı. Tekeverlikti kuvup çıkaylı. Bizim çöyremizde, bizim yaşoğumuzda tekeverlik degen bolmasın. Bizde kişbeyillik. Birimizge kişbeyil olaylı. Peygamberimiz ayttı. Allah bana vahiy düşürdü. Ümmetin aytıp koy, biri-birine kişbeyillik kılsın. Biri dağı başkalarga boyun götürmesin. Biri dağı başkalarga zulümdük kılmasın. Karanızçı, kişbeyilliktin imamı Muhammedur Resulullah. Şükürdün imamı Muhammedur Resulullah. Agayın Müslüman bir tuğanlar, gelinizler. Biz keng peyil bolaylı. Jüröktü açaylı. Biröge tar bolboylu. Birönün iyigiliğine göz artpaylı. Birönün baylığına göz artpaylı. Aytaylı Allah bersin. Maşallah deydi. Boldu. İçi tardı. Anın kazanı kaynamay. Hiç kaçan kazanı kaynamay. Biri iki olmayın. Anın beypil ağa yaşo verilmeyin. İçi tardın, dünyası tar, kabırı tar, ahireti tar. İçi kendin, dünyası gen, kabırı gen, ahireti gen. Oşunçu Peygamberimiz aytkan, bereşen adam Allah'a jakın, beyişke jakın, adamlarga jakın. Saran adam Allah'dan uzak, beyişten uzak, adamlardan uzak деген. Mınanday bağlılıklarını Peygamberimiz verdi. Çınçıldıkты bizge taşlap ketти. Uyattılıkты taşlap ketти. Üntımaktı taşlap ketти. Gelinizler Peygamberimiz sünnetin karmanaylı. Peygamberimizin yaşoosuna düşöylü. Peygamberimizin yaşoosun tututaylı. Peygamberimizin yaşoosu menen sıymıktanaylı. Biri-birimizge jakşı dualardı kılaylı. Biri-birimizge Peygamberimiz aytkan, en tez kabul boluşu dua bir Müslüman ikinci Müslümandın artынан dua kılgan. Misal uşul jerde jok. Bирок bugün sabaka gelmey kaldı. Oşto jüröt, Kölde jüröt, Mekke'de jüröt, Moskvada jüröt, Koreyada, Evropada jüröt. Oşol jaktagı Müslüman bir tuğandarga dua kılaylı. Oşonda perişte aytat eken, sizge dagı Allah Taala oşonu bersin. Siz kaysi bir Müslümanga jakşılıkты dua kılsanız, perişte Allah Taala dayındap koyotken, sizge dua kıla turgan perişte. Al ne detken? Valaka misladalik.
Sizge da ошондой болсун. Siz бирөөгө өмүр дуа, өмүр тилеңиз, sizge периште өмүр тилейт. Siz бирөөгө бакыт тилеңиз, sizge периште бакыт тилейт. Siz бирөөгө хидаят тилеңиз, sizge башка бирөө периште sizge хидаят тилейт. Эмнени жакшылыкты өзүңүзгө кааласаңыз, башкага дуа кыла бериңиз, ошону ала бересиз. Сиздин дуаңыз кабыл болобу болбойбу башкалар тууралуу билбейм, бирок периштенин дуасы точно кабыл болот сизге. Андыктан келиңиздер, дуа менен жашообузду кооздойлу. Алла Таалага дароо кайрылайлы. Энелер дагы тахажжудда 5 убакыт намазды фарыздан кийин өзгөчө дуа кылайлы. Өзгөчө жума күндөрү дуа кылайлы. Мына бүгүн жума күнү отурабыз. Жума күнү касиеттүү күн, жөнөкөй күн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, жума күнү 1 саат бар. Ошол учурда пенде эмнени сураса Алла берет. Ортодо эч кандай парда болбойт. Айша энебизден риваят, ал кайсы дегенде асырдан кийинки убакыт деген. Жума күндүн асырдан кийинки убактысы өтө маанилүү, өзгөчө дуалар кабыл боло турган эшиктер ачылат. Жума күнү асырдан кийин адам атабыз жаралган. Адам атабызды Алла Таала жума күнү асыр намаздан кийин күн батайын деген учурда жараткан туугандар. Ошон үчүн ошол дуанын убактысы. Демек мусулман эркек аялдын жашоосунда мына 4 нерсе сөзсүз болсун. Биринчиси зикир, экинчиси шүгүр, үчүнчүсү туугандар дуа, төртүнчүсү истигфар. Истигфар дегеним Алладан кечирим сурап жашайлы. Ката кетирген адам жок тууган. Пайгамбарыбыз айтты: "Куллу бани адам хаттаун, ва хайру хаттаин ат-таввабун." Адам баласынын баары катакер. Адам баласынын баары катакер. Адам баласынын баары катакер. Адам деген күнөөнүн, катанын, жаңылыштын сборник, жыйнагы. Бирок эң мыкты катакер тооба кылуучу деп койду. Ошон үчүн истигфар кылайлы, жараткан Алла Таалам бизди дагы кечирсин. Бардык мусулмандарды кечирсин, тирүүлөрүн дагы, эркектерин дагы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, ким ушундай дуа кылса, Аллахумма гфирли валил муъминин вал муъминат. Я Алла, менин күнөөмдү кечир, жана бардык ыймандуу эркектердин, бардык ыймандуу аялдардын күнөөсүн кечир десеңиз, дүйнөдө канча ыймандуу эркек аял болсо, ошонун санынчалык сооп жасат. Дүйнөдө 2 миллиардка жакын мусулман бар. Сиз бир дуа менен 2 миллиард сооп аласыз. Бир эле дуа. Кайсы дуа? Аллахумма гфирли валил муъминин вал муъминат. Алдыңыз ушул. Ошон үчүн иншалла бардык мусулмандарга дуа кылайлы. Өзүбүз да Алла Тааладан саар кеч жүздөн кечирим сурап турайлы. Алла Таалам баарыбызды угуучулардан кылсын, баарыбызды билимдүүлөрдөн кылсын, баарыбызды ибадаткөйлөрдөн кылсын, баарыбызды бактылуулардан кылсын, баарыбызга Алла Таалам өзүнүн ыраазычылыгын дагы, бейишин дагы берсин, нааразычылыгынан, дозогунан сактасын. Дагы бир ирет баарыңыздарга чоң рахмат. Аллахым баарыбызды угуучулардан кылсын. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ustaz Murat Hocam'a sorular varken biraz soru cevap biraz vakit verirseniz. Устаз, менин кыздарыма дуа кылып коюңузчу. Медреседе Куранга түшкөнү турат. Алган илими жугуштуу болсун. Мындай кылайлы, урматтуу энелер, сиздер көп экенсиздер. Дуалардын бардыгын аягында чогуу дуа кылбайлыбы, Азыр суроолорго жооп берип кете берем. Мындай жүрөгүңүзгө алып калбаңыз. Кудай кааласа азыр баарын иреттеп туруп бир дуа кылабыз иншалла. Дуаларды өзүнчө бөлгүлө. Аларды өзүнчө шамал менен учуп кетип атат, кармап тургула. Менин атым Муслим. Мен 14 жашка чыктым. Мен азыркы учурда медреседе окуймун. Бир параны толук жаттадым. Мен сиздей устаз болгум келет. Мага дуа кылып бериңизчи сизден, машаалла. Менде эмес, менен күчтүү болуңуз. Амин. Амин. Калиманын акыйкаты тууралуу айтып бере аласызбы? Калима ла илаха иллаллах. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah'ın hakikatini olmaz. Bunun hakikati, jaratkan Allah Taala'nı ibadatta жалгыз деп билиңиz.
Hiç nerseni şerik kılmamız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de akırkı peygamber dep biliniz, bundan başka peygamber gelbeyt dep biliniz. Buna kelimanın hakikat. Tapkan karajatımı özüm bilip işletsem bolovu. Joldoşumdan sorabay. Özüңүздүкүн özüңүz болот. Albatta joldoşumuz taap kelgende andan soramayınca işletken kıyanat болуп калат. Özüңүz tapkanды каалагандай işletsеңиz болот. Бирок үй бүлөнү сакташ үчүн жолдошуңуз менен кеңешип койсоңуз жакшыраак болот. Ширктен башка бардык күнөөлөрдү кечириш үчүн бир дуа үйрөтүңүз. Аллахым разы болсун. Allah Teala'dan mınday деп sorаңыз. Allahumma gfirli dembi kullahu, dikkahu ve cillehu, ve evvelehu ve ahirehu, ve alaniyetahu ve sirrehu. Peygamberimiz uşunu sallallahu aleyhi ve sellem secdede dua kılat ele. Nafil okuyanınızda nafil. Meyli mi? Secdede uşu duanı kılsanız bolot. Subhana rabbiyal a'la degenden keyin, ya Allah benim bardık günelerimdi keçir. Çoğundorundağı, kiçinelerindağı, algaçkısındağı, akırkısındağı, aşkeresindağı, jaşırunundağı bardığın geçir degen dua. Men sizde selam diye soğuklarınız jakşı. Alhamdulillah men bir aldamçıga köp summadagı akça aldanıp kaldım. Duanızdı berip koysanız işim oğuna bolup önüp kalsın. Kuş gelipsiz bizde Manas şaharına. Bunday azır tuğandar. Afallı amma salap ötkönü öttü. Eni budan ara aldanbağınız endi. Men de sizge okşoş aldanıp akıldırak bolup kaldım. Adam uşunday eken azır ayabay uşu aldamçılары көбөйгөн. Бирок өзүңүздү жемелебеңиз, өзүңүздү кайгыга сала бербеңиз. Калптын казаны кайнабайт, бирок сизге сооп бериле берет. Эгерде чындап эле ал ошо сизден акча карыз алып, анан кийин ушунда не деп коет эле Аллахумма салли ала Мухаммад бир ушунда учурга туш келип калды да акча бере албай турганчы. Аны кечирип койсоңуз өтө жакшы. Бир азын кечирип койсоңуз дагы болот. Эгерде болбоду дегенде кичине мөөнөтүн узартып койсоңуз сооптор деле аласыз. Эстегенде садака бергенге караганда карыз берген сообу көп, буну айтып коеюн. Кандай дебейсизби? Сизден бирөө карыз сурады, 1000 сом. Bir ayga 1000 сом карыз бердиңиз. Gün сайын 1000 сомдон садака алган сообун аласыз. Gün сайын. Эгерде bir aydan кийин бере албай, эже, ажеже, ушу дагы bir ayга узартып бересизби? Бере албай калдым десе. Макул деп дагы bir ayга узартсаңыз, ошо күндөн тартып 2000 сомдон садака алган сообун аласыз. Карыз бергендин сообу көп. Албетте көп карыз берип анан кыйналып жүрбөң да. Менин бир суроом бар. Sen kimsin? Men özüm bilem. Kağlaganımday yaşayım. Manga akıl үйrөтпө деп ayalın kağıp silkse turabı. Tura emes. Negizi ayal kişi joldoşuna tura emes kılıp atasın dep, tura emes kılıp atasın dep aytsa tura emespi? Sizdin көз карашыңыз кандай? Жок. Караңыз, жолдошуңуз tura emes кылып атса, tura emes de айтыш керек. Бирок айтканын жолун билиш керек. Birinci çay veriş gerek. Жакшынакай тамак pişiriş бериш керек. Анан жакшы настроениясы көтөрүлүп калганда айтыш керек. Ага чейин айтпаш керек. Сонун болуп калганда ошондо да кичпейилдик менен каяш айтуу максатта эмес, атандашуу максатта эмес. Кожоюн, мына ушул сизге жарашпайт. Мен сизди Алла үчүн жакшы көрөм. Ушул ахиретке дагы жакпайт. Мына ушул жаман нерсени таштап койсоңуз туура болот эле. Деген сунуш иретинде жакшынакай кылып айтыңыз, Кудай кааласа таасирдүү болот, жолдошуңуз иншалла кабыл алат деп ишенем. Мен энем жаштыгымда өтүп кеткен. Мен чоң энем колунда чоңойдум. Авамдар биринчи кимисин кызматын кылайын. Чоң энемдин колунда чоңойдум дейт да. Авамдар биринчи кимисин кызматын кылайын деп кылайын. Жооп үчүн чоң рахмат. Биринчи апаңызды Алла Таалам райымына алсын. Сиздин бардык жакшы иштериңиз апаңызга сообу жетип турат. Эми чоң энеңиздин колунда чоңойдуңуз, альхамдулилля чоң энеңизге кызмат кылыңыз.
Эне жок, эненин ордунда машаалла чоң энеңиз сизди тарбиялады. Ошол эле кезде абаларыңызга да колуңуздан келген пайдаңызды жеткириңиз. Мен жолуктамын, жолдошума жакпайт жолугум. Астагфируллах. Кантип аны да динге келтирсем болот. Жолугумдун артынан ойноп жүрөт ал. Мен дин менен жашагым келет. Кээ бирлери аялын жолук алып келе албай кыйналса, кээ бирлерине жолук жакпайт. Алла бир кам дүние деп ушуну айтат экен да. Бул жолук Аллага жагат, жолдошуңузга жакпасачы. Бул жолук периштелердин баарына жагат. Угуп алыңыз. Бул жолук пайгамбарга жагат. Бул жолук бейиштиктерге жагат. Бул жолук намуздууларга жагат. Чыныгы эркектерге жагат. Макулбу? Алхамдулилля, бул жолук адамзат, аялзаттын маданияты, чырайы, фарызы болуп эсептелет. Ошто иншалла буну жолуңузду чечпеңиз, албетте акырын күйөөңүзгө машаалла жакшы кулк мүнөз менен колуңуздан келишинче көз жашыңызды Алладан дуа кылып, ыйлап, дуа кылыңыз. Жакшы кызматын кылыңыз. Анан учур келип калганда дааватка чыгып келели деп акырын дааватка алып чыгыңыз. Жолосо ушундай бир аалымдар мечиттериңиздерге келип калса, сабак бабакка ошол жака барып келбейсизби деп акырын кылыңыз. Иншалла буюрса сиздин үзгүлтүксүз мээнетиңиз, көз жашыңыз эртеби кечпи жолдошуңузду дагы ыймандуу диндин жолуна салып коет. Кудай кааласа жакшы кылуучу дагы сиз буюрса. Аллахым узак жана берекелүү өмүр берсин. Амин баарыбызга. Устаз аялы бала чакасы бар туруп, башка аялдарга барган эркектерге жана башка семьяны тынчтыгын бузган аялдарга катуу эскертип коюңузчу. Стресс болуп кыйналып кеттим. Үй бүлөбүзгө тынчтык тилеп, дуа кылып коюңузчу. Азыркы баяндамалар оюмча ашыгы менен эле жетиштүү. Албетте ушуга деле айтайлы, туган Алла Таалам берген ак никедеги жубайыңызды барктап, баалап, сүйүп, сыйлап калыңыз туган. Шайтан ушундай кыла берет. Шайтандын азгырыгы ар жака, тияка бияка эркектерди аялдарга, аялдарды эркектерге неме кылып, бул шайтандын иши. Ошондой эле кайсы аял Алла Таалам алхамдулилля сизге ак никеңизде жакшы жолдош бердиби? Вот ошону сактап калыңыз. Ошону урматтап калыңыз. Ошону сыйлап калыңыз. Башка бирөөнүн үй бүлөсүн, башка бирөөнүн уясын бузбаңыз. Бул өтө жаман нерсе. Бул эртеби кечпи тез эле кайтып келе турган кесепет. Ушундай келет, жаралганыңызда өкүнүп каласыз. Бундай жаман нерсе, мен коркутпай эле турам. Бул өтө жаман нерсе. Ошондуктан бизде сөз бар. Эсиң барда этеңди жап деген бекер сөз жок бул. Бул иншалла шариаттын эмеси бул. Шарият баарыбызга тең карайт. Ошон үчүн иншалла буга Алла Таала вала тaqrabu зина, зинага кылбагыла эмес, зинага жакындабагыла деген катуу буйрук берген. Аллахым баарыбызга пакиза жашоо насип кылсын. Амин. Устаз, күйөөмө жакшы аял болуш үчүн алгач эмне кылышым керек? Аябай катуу сүйлөп коем. Күйөөм аябай жакшы катуу сүйлөгөнүңүз болбойт бул уятта. Жок, серьезно бул. Пайгамбарыбыз айткан, "Хойрун ниса" эң мыкты аял ким? Карасаң, курсан кыла турган, буйрук берсе аткара турган, баш ийе турган, өзү жоктугунда мал мүлкүнө дагы, өз нафсине да кыянат кылбаган аял деген. Андыктан сиз алхамдулилля наоборот ошондой күйөөнү Алла Таалам бериптир, жоош. Эми сиз катуу сүйлөп койсоңуз болбойт. Кечирим сурап коюңуз. Кечирим сураңыз. Мен кичине мындай өзүмдү кармай албай катуу сүйлөй бере турган адатым бар, бирок таштаганга аракет кылып атам. Кудай кааласа көңүлүңүзгө албайсыз депчи. Анан иншалла неме кылбаңыз. Андай көңүлдү оорутпаңыз. Себеп дегенде угуп алыңыз. Аял заты турмушка чыкканга чейин атасынын ыраазычылыгы керек бейишке киргенге. Турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн ыраазычылыгы керек. Пайгамбарыбыз айткан, кайсы аял 5 убак намазын окуса, Рамазан айынын орозосун тутса, күйөөсүнө баш ийсе, амирин сактаса, бейиштин 8 эшиги тең ачык, каалагандан кире берсин деген. Айюма имраатин соннат хамсаха ва самат шахраха
وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. Qarachi, 4 ishni qilamiz, 5, 8 eshigi sizni chaqirib o'tir. 8 eshigi var 5'tin. Dozoqning 7 eshigi var. 5'ni 8 eshigidan açık. 5 vaqt namazını o'qigan ayol, orozasini tutgan ayol, avirin saqtagan ayol, mamızın saqtagan ayol, jana guyosuna bosh yegan ayol. Ha? Shuning uchun inshaalloh mana bu yerdagi narsani yaxshilab qarash. Qur'onni o'qib o'tganlarga hadiya qilamiz. Biroq o'shol ele Qur'onni baldarimizga hadiya qilsak bo'ladi. Qur'oni Karim o'lganlarga dag'i, tirilarga dag'i o'ta so'g'usi. Keremet, keremet. Oşun için Kur'an'da sözsüz ele oylabamız. Ölgün adamlarga gana bağıştalat, ölgün adamlarga gana oşa soğuğu jetet. Yok, tirilerge, bala çakağınızga dagı soğuğu bağıştasanız болады. Assalamualaikum. Ne dedi? 16 yıldan bala 16 yıldan beri bala almay жүрөт. Ушул жерде жамаат менен төз жетекчи шумурганда бата берип коюңуздарчы дейт. Макул иншалла Кудай кааласа. Устаз товарды карызга берип ала албай жүрсөчү анда кандай болот? Сурабаган дурусбу? Бирок 1 жылдан бери ала албай жүрөм. Жок, сураганга этегин кармап, үйүнө чейин барып алганга толук акыңыз бар. Андан да сырткары айтып коеюн. Sizge kim qarız bolsa, tavarбы, акчалайбы? Biz укуктуу мамлекетте жашап атабыз. Тиешелүү органдарга кайрылып туруп, толугу менен алганга шарият боюнча сизге уруксат берилет. Бирок баягы мен айткан маселе ал бөлөк. Сизде мүмкүнчүлүгүңүз жакшы эле, тиги кыйналып аткан, аннык үйү күйүп кеткен, же кырсыктап авария болуп калды, товар алып келем деп товары күйүп кетти, бир нерсе болуп калды, арзандап кетти, кымбаттап кетти. Азыр кыйналганын көрүп турасыз да, ошонун үстүнө өлгөндүн үстүнө көңгөн кылбай, кичине мөөнөт берип койсоңуз, сообун аласыз дегенле мен кызыктырууну айттым. Бирок ата, сиз акылуусуз, толук акыңызды талап кылганга. Акылсыз. Нураддин Өмүрбек, Иса Элмирбек деген досторума дуа кылып коюңузчу. Алар көп жакшы иштерди кылып, мечитке салым кошуп атышат. Машалла. Мындай кылайлы туугандар, асыр намаз жакындап калды. Үйлөргө да барыш керек, кожоюндар да күтүп отурса керек. Бала чака бар, теричилик бар деген. Алхамдулилlah, канча сөз азбы көппү Алла таалам берекесин берсин. Анча-мынча суроолоруңуздар болсо, кийин Кудай кааласа бере берсеңиздер, сурооңуздар жоопсуз калбайт. Биз 4-базар күндөрү сабактан кийин суроо жооп кылабыз, ошол жерде иншалла жооп беребиз. Ар 4-базар күнү Инстаграмдан Кудай кааласа суроолоруңуздарга дагы, тилектериңиздерге да жооп беребиз. Азыр анда ушу баарынан мына дуа сурагандарга дуа кылайлы жалпы, анан уруксат берсеңиздер, ушу менен сөзүбүздү аяктайлы. Амин. Аллахумма лакал хамду куллуху ва лакал шукру куллуху ва лакал мулку куллуху ва илайка юрджа'ул амру куллуху бiyadika al-khayru kulluhu. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا شفاء كاملا عاجلا مستمرا. اللهم عافهم. اللهم احفظهم. اللهم اهدهم. اللهم ارفع درجاتهم يا رب العالمين. اللهم баарыбызды көрүп угуп билип турасың. Аллахым канча айткан сөздөрүбүздү, уккан сөздөрүбүзгө амал кылганга товфик бергин. Жараткан Аллахым баарыбыздын ата-энелерибиздин, жалпы момун мусулмандардын тирүүлөрүн өткөндөрдүн, эркектердин, аялдардын күнөөлөрүн кечиргин. Аллахым бир да күнөөлөрүбүздү калтырбай баардыгын кечиргин. Жараткан Аллах ыймандуу, уяттуу жашоо бергин. Ынтымактуу, ырайымдуу жашоо бергин. Жараткан Аллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шафаатына бөлөгүн. Пайгамбарыбыздын сүйүүсүн насип кылгын.
пайгамбардын шариятында жашаганга күч кубат берген, пайгамбардын сүннөтүн жайынтуучулардан кылгын. Аллахым баарыбызды намаз көйлөрдөн кылгын. Баарыбызды билимдүү ибадат көйлөрдөн кылгын. Баарыбызды я Алла аманат көй батырлардан кылгын. Баарыбызды намуздуулар, гайраттуулардан кылгын. Жараткан Алла баарыбызга жакшы кулук мүнөз берген. Сенен башка эч ким бере албайт. Баарыбыздан жаман мүнөздөрдү алып таштагын. Сенен башка эч ким алып таштай албайт. Жараткан Аллахым пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзүнө мүнөз берген. Аллахым баарыбызды разы кылгын. Баарыбыздан разы болгон. Өзүң разы болбостон өлүм бербегин. Өзүң разы болбостон өлүм бербегин. Жаратканым баарыбызга я Алла таквалуу жашоо берген. Hidaят берген, пакизалык берген, береке берген. Аллахым баарыбызга перзенттерди берген. Иманды уулдарды, иманды кыздарды насип кылгын. Балдарыбызды, кыздардын бардыгын бактылуу кылгын. Аллахым шайтандын азгыруусунан сактагын. Шайтандын азгыруусунан сактагын. Жүрөктөрүбүзгө күнөөлөрдүн жиркеничин салгын. Жүрөктөрүбүзгө таат, ибадаттын, я Алла, халаватын, шириндилигин, таттуулугун салгын. Аллахым баарыбызды зикир кылуучулардан кылгын, шүгүр кылуучулардан кылгын, тоба кылуучулардан кылгын, берешендерден кылгын, чынчылдардан кылгын, уяттуулардан кылгын, ооматтуулардан кылгын. Аллахым бардык иштерибизди оңунан чыгаргын. Жаратканым дүйнөнүн кордугунан, ахиреттин азабынан сактагын. Жаман сөз, жаман көздөн сакта, кур жаладан сакта, жаман өлүмдөн сакта, имансыз өлгөндөн сакта. Я Алла башка бирөөлөргө зулумдук кылгандан сакта. Аллахым кабырдын азабынан, я Алла кабырдын сурагынан, я Алла кабырдын караңгылыгынан сакта. Аллахым кыямат күнү шермендечилигинен сакта. Кыямат күнүн оордугунан сакта. Я Алла кыямат күнүн караңгылыгынан сакта. Аллахым өзүңдүн каарыңдан, дозоктун отундан сакта. Разычылыгыңды, бейишиңди сурайбыз. Дүйнөнүн жакшылыктарын бергин, ахиреттин жакшылыктарын бергин. Дозок отунан баарыбызды куткаргын. Я Алла баарыбызга пайдалуу билим бергин. Имандуу урбак бергин. Я Алла баарыбызга адал ырыскы бергин. Ырыскыбызды кең кылгын. Ырыскыбызга береке бергин. Аллахым эч кимге кор кылба, эч кимге зар кылба, эч кимге муктаж кылба, эч кимге көз каранды кылба. Жаратканым ар бир кадамда өзүң туура жолго жолдогун. Аллахым ушулар кол көтөрүп тургандардын баардыгы курбанчылык менен келди. Курбанчылыктардын кабыл кылгын. Я Алла кадамдарга хасанат, соопторду өзүң жазгын. Ушу эне эже карындаштарыбыз, ага энелерибиздин баардыгын эки дүйнөсүн абад кылгын. Кандай ниеттери болсо, я Алла өзүң орундаткын. Баардыгын өзүң бүтүрүүчү затсың. Баардыгын өзүң берүүчү затсың. Сен бергенди эч ким токтото албайт. Сен токтотконду эч ким бере албайт. Аллахым дүйнөнүн дагы, ахиреттин дагы бактылуулугун бергин. Элибизге, журтубузга, мамлекетибизге Аллахым имандуу жашоо бер, ынтымактуу жашоо бер, бири-бирин сыйлай турган жашоо бер. Бөлүнүп жарылгандан сакта. Я Алла, дин бузар, эл бузарлардан сакта. Дин бузар, эл бузарлардан сакта. Жакын арада, я Алла, Кыргызстаныбызда, я Раббул Аламин, өтө чоң иш-чара болгон атат. Бүткүл дүйнөнүн жарымы келген атат. Аллахым, ошол падышалардын баарына иман бергин. Баардыгына жакшы каалоо бергин. Баарына, я Алла, жакшы ниет бергин. Я Раббул Аламин, бизге амир бергин. Падышабызга, баардык элибизге, жетекчилерибизге, я Раббул Аламин, амир бергин. Адилеттүүлүк бергин. Элибизге, я Раббул Аламин, боорукерлик бергин. Жараткан Алла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шафаатына бөлөгүн. Аллахым элибизди, журтубузду, мамлекетибизди ар кандай жамандыктан, ар кандай кырсыктардан, ар кандай келишпестиктерден, ар кандай арам шайтандын иштеринен толук сактагын, я Раббул Аламин. Аллахым ушундай жамааттан бүгүн жума күнү асырдан кийин отурабыз, я Раббул Аламин. Дуалар кабыл боло турган өзгөчө учурларда турабыз, я Раббул Аламин. Бардык тилектерибизди өзүң кабыл кылгын. Пайгамбарыбыз канча жакшылык сураса, ошонун баарын сурайбыз. Баарыбызды, я Алла, баарыбызга насип кылгын. Пайгамбарыбыз канча жаманта пана тилесе, баардыгына пана тилейбиз. Баарыбызды сактагын. Я Раббул Аламин, карызга баткандарды карызынан өзүң куткаргын. Оорулуу жаткан оорулардын баардыгын ооруларына шифа бергин. Жараткан Алла, баш кошкондорго баардыгына имандуу перзенттерди ата кылгын. Иманды салих, я Раббул Аламин, уулдарды бергин, салиха кыздарды бергин. Ушул жерде, я Раббул Аламин, ата албаган кандай тилектер болсо баардыгына өзүң маалым. Ошолордун баардыгын өзүң орундаткын. Сапарга чыккандарды сапарлардын бейхатар кылгын. Соодагер дыйканчылардын, я соода дыйканчылыктарына, я Алла, өзүң береке пайыз бергин. Жараткан Алла, ортобузга ынтымак берип, пайгамбар шапаатын кыямат күнү насип кылып,
пайгамбарыбыздын урматына бардык дуаларыбызды кабыл кылгын. Ва саллаллаху тааля ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва асхаби ажмаин. Ошондой эле мынакей медресеге киргизип аткан, Куран окутуп аткан, балдарын, кыздарын тарбиялап аткан ушулардын бардыгына я Алла өзүн кабыл кылып берекесин бергин. Аллахым кыздарыбызды, балдарыбыздын бардыгын алым кылгын. Кыздарыбыздын, балдарыбыздын бардыгын багын ачкын. Кыздарыбыздын, балдарыбыздын бардыгын я Раббул Аламин жүздөрүн жарык кылгын. Эл караган жүздөрүн жер каратпагын. Аллахым исламдын туусун көтөргөндөн кылгын. Аллахым элибиздин намысын коргогондордон кылгын. Жараткан Аллахым жакшылыктардын эшиктерин ачкычы кыл, жамандардын эшигинин жапкычы кыл. Жараткан Аллах Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шафаатына өзүң буйруп насип кыл. Ва саллаллаху тааля ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амин, амин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллах. Тугандарына иш-чараны уюштургандарга, мынакей алхамдулилля губернаторубузга, Телек мырзага, анын машалла орун басарларына, жардамчыларына, кеңешчилерине ушу бардык мүмкүнчүлүк түзүп берди. Алла Тааланын пайгамбарынын сөзүн жеткиргенге ушулардын Алла Таалам эки дүйнөдө иштерин абат кылсын, эки дүйнөдө жүздөрүн жарык кылсын, элибиз менен Раббул Аламин намыстуу кылсын. Алла Таалам багын ачып, ооматтарын берсин, жакшылыктарын берсин, дайыма ийгиликтин үстүндө чыгарсын. Ва саллаллаху тааля ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва асхаби ажмаин. Амин. Бирахматика я архамар рахимин.